Nabanyita Reverend Nicolas Turyabwe ndio murisa wa Kisaza obusaba dikono bwa humura ubureberezi no bwa Rwenzori kandi neshangwa cegerwa district mukasheshaka nasimaranga munonga bw'imbabazi ziyatugerera okutwimuse twino musigwa magara kandi nyenda kumusima nabo mugisha muhango ngo naye bo mukasheshaka okugamba nimwe abarukundeba ikigambo cy'izoberi nyenda tucirebe umunjiri ya mako eshura y10 inza kukoresa umushororongo gwa 28 nakusya umushororongo gwa 51 na 2 kigambo iki ni kigera kiti ngo kandi binji bamutisa ngo acirere konka we yagunuzamo nagamba munonga ati mwana wa Daudi ongerere imbabazi Yesu yayemerera yagira ati numwete bamweta bamugambira bati humura imuka nakweta nawe yanagumwenda gwe yabandatuka yeja hari Yesu yambuza ati noyenda mukorere ki ubwo mushije yambwaka mwateraboni ninyenda mpumuke mukama simwe Yesu yamugaka yamwikiriza ati iroko okwikereza kwawe nuko kwakukiza aho naho yahumuka yamukoratira umuhanda akaba ari umushije Bartimayo akaba ari impumi kandi izoba rumwe yahura ngo Yesu ariyo nayija yayetenga ngo Yesu amurebe ngo arebe Yesu yaza muhanda yatandika kwamuza Yesu ni mwana wa Daudi ongerere imbabazi nitwetenga ubuturyo magara genseji eberaturemere nibinje bituremiriye konka twarimwa kumanyo kweta bitu Bartimayo akamanyo washemerire kweta abandi twesera abantu twayita abafumu abandi twayita abagiga twategatega ngo niboza kutuyamba konka Bartimayo aketa Yesu yamweta nangwa abandi bamucureza bajyangu kunama yagumuzamo nayeta Yesu kuyamhurire yajya tumwete bamweta Yesu yagamba ataragayo no ndamukoreki uri yajya taraboni nyenda mpumuke nagwe cyo turiyahara habahumira batarakureba noshana ngo binamisho konga tubarukureba nibashaka baye nkabarukureba konga tubakweza ahabo kuba noshanga umuntu na kumba mugira ngo iki nikita konga nagumuzamo na kiriya mba mugira ngo ikisigarane yita na resa konka nyenda kubagambira ngo Bartimayo akikereza Yesu yamuhumura yahumuka ebiyabira mbyona yabirgamu yatandika kukoratira Yesu nabwe cyabaryo mutabe abaryo musindo abaryo mbapfumu abaryo mbyo kunyabye bahangere erizo bamuhumuke mukoratire Yesu Bartimayo kuyamukoratire yabo muntu wamani yaranganwa yarebe byabira tarakureba niwe byo tarakureba kuwa kumwicaza noza kubireba Yesu nakuyamba nakwimusya nakutungura nakwihumwidara nakutumurindi nakurwanarira ahabo kubona umwesegwa mukama agume nimwe katushabe mukama witi Yesu mwana gwentama warahango yihawe bibyensi yo watwimusye mukasheshaka twino musegwa amagara ugatereza no mugisha kure kigambo cyawe yabare mukama watebekanze kihuro kirungi n'icyo watebekansize Bartimayo yareba ahabo kubaka kwikereza nitwe mukama bataka kukurebere tukurebe tukumanye twikereze oberhanga witurite tubabana bawe oturabyo mbingozi byenseji otuyobyo abana mu yenseji otusinguze seji ngwanyi bayabyo natebwa amagara gatabaho Yesu Kristo mukama witu amina kana no mucagwara ngo shobozi bwona ishitwe umwana no moyo kwera bari mu mwena barukundeba abarukurikiza radio TV West mwena kumugishogo kumugubagane bari mu gubamakaganyu gubabana n'amatungo n'emisiri uba business zanyu mugishogo kubetorore gutakabargaho ukurga hati no kusibira byona amina.